asked me kindly to deputize for him. And I'm happy to accept the assignment, not only because it is coming from him, although that's very important for me, but also because it brings me back to the Anlo State. I've been here a couple of times, but never in this capacity, and therefore I'm grateful for the assignment. I bring all of you warm greetings from him as a result, and also, of course, extend his apologies that he's not able to be here. We need to thank God for a whole year. This is a festival that is celebrated annually. So it has been a whole year, and it has been a whole year of bringing us back together. And I want to emphasize that back together and peace in the few remarks that I'm going to make. The fact that we have coexisted in Anlo land in peace has a lot to do with the leadership of Anlo. And I want to salute all the Tokbeo, Mamao, the citizens also, for being respectful, for being compliant, and for believing that peace is more important than anything else. Having said that, I want to show that peace exists when the people and the leaders are turned towards the same end. The same end of peace, the same end of development, the same end of caring for each other, the same end of lifting each other up. The venue in which we are gathered today is itself a rich source of knowledge. And I would like to believe that every umbrella, no matter how shaped, no matter the colors, the symbols, represent so many things that we can all learn from the protection especially, and for the advancement of peace. I would like to believe that every strand that goes into weaving any kente that anybody is wearing in any pattern also has a lot to tell. And every pattern in gold, whether on the earrings, on the arms, around the necks, wherever, also means something. Or any piece of adornment, perhaps even every bead. I'm making these comments to show that there's so much that we can hinge on for peace to happen. And that is by understanding each other and by respecting each other. I would like to believe that when all these are combined, they will construct a very rich tapestry of identity. One of the areas that seems to be lost in our discourse is the subject of identity. Who are we? Why do we celebrate this festival? What have we learned from it year by year? Why are we here as a people? And I believe that if we were to spend a little time looking at our history, we will all recognize why peace is important. And all I want to say is that all is not lost. We can lose it or keep it. It's up to us. As we approach the elections in December, we plead peace. But peace is realized when the processes are transparent. When they are so transparent that nobody feels disrespected, nobody feels cheated, nobody feels disenfranchised, and worse, that nobody feels gerrymandered. Let the appellation of Ghana as a hospitable, peaceful country be restored. I want to thank you for your attention. La remiadome nonota
Magado jato hina mikata fiasiawo be mia dome nono egbe laga nye bubu gare wo de mianu wo be mia dome nono bifia be kadodo siwo le fiaruƒe vovovowo dome la kpɔkelili eye wòle ɖekawɔwɔ ƒe gbenɔnɔ si hiã na dukɔa ƒe ŋgɔyi la fia. Fifia la, Hogbetsotso la meganye míawo ɖeɖe ƒe ŋutɔmezã o. Eva zu dukɔa ƒe dezã si míele míaƒe dekɔnu blemanu dzɔdzɔwo kple taɖodzinu ɖeka ɖe me fiafiam. Nyati si míetsane, nyati si míetu kpe sia ƒe Hogbetsotso zã ɖo la nye kelili kadodo siwo le mía dome le la kple míaƒe domenyinu melele ɖe asi. Nyati sia le gbedem ɖe ɖekawɔwɔ le aŋlɔwo dome ƒe nuʋãnyenye dzi. Nyati la gbedom edzi be na mi be ekpeɖom edzi na mi be ele be kadodo siwo le aŋlɔwo kple mía nɔvi bubuwo si hã la nye eʋawo la dome la nɔƒe na aɖoke na de keto na like elabena ame ɖekawoe míenye le ɣeyiɣi si me mama di be yeahe míaƒe ŋgɔyi ɖe megbe la, ehiã be míawɔ ɖeka be kadodo siwo si le mía dome la kpɔ kelili. Eganye dada na mí be míado dza ne dunyahelawo katã kple ame siwo tso be woada akɔ na yewo le ƒe sia ƒe ametsiatsiã wɔnawo me. Medo dza na mi katã vevietɔ Prɔfesɔ Naana Agyemang. Míaƒe domenɔnɔ egba gaɖo kpe edzi na mi be Hogbetsotso zã la ɖuɖua eha ɖeka wɔwɔ na mía dome. Aɖeke manɔmi. Megade dzesi dɔwɔlawo, sewɔtakpekpemenɔlawo kple dziɖuɖu dɔwɔlawo bubuwo hã ƒe mía domenɔnɔ. Dodɔla si kpɔ modzakatsaɖiɖi dzi la le mía dome ɖe mía dukplɔla ƒe kpeɖeŋutɔ si nye NPP duhahela ƒe aflagatsɔla ƒe teƒe. Miaƒe domekpɔkpɔ le azã sia nuɖu megaɖo kpe Hogbetsotso zã la ƒe nuʋãnyenye dzi. Menye na aŋlɔwo ɖeɖe ko ke boŋ na duawo katã. Míele ƒe sia ƒe Hogbetsotso la ɖum le ɣeyiɣi tɔxɛ aɖe me. Maɖiɖiwo la, míele akɔ dage le dukɔwo me atia dukplɔla kple sewɔtakpekpemenɔlawo. Mina míaze mɔnukpɔkpɔ sia ate ŋgble le ŋutifafa kple ɖekawɔwɔ ƒe nuʋãnyenye ŋu le ɣeyiɣi vevi sia me. Míele edom ɖe Ghana vidzidziwo katã gbɔ be wɔna míada akɔ la le ŋutifafa blibo me. Míegale edom ɖe dziɖuɖuwo
dɔwɔƒe wogbɔ be ekpɔ be yewowɔ yewoƒe dɔ wo ɖe lolo ŋutɔ ŋu eye wɔna mɔnukpɔkpɔ sɔsɔe ame sia ame. Esia yi la Hogbetsotso la nya ɖeka wɔ ƒe ŋusẽ ƒe ɖeti eye míele mɔ kpɔm be ɖeka wɔ kple gbɔgbɔ sia afia afɔɖoƒe mi le akɔdaɣi sia. Esi míeƒoƒu ɖe afi sia la, Hogbetsotso zã sia ɖuɖu me la, medi be mate kpɔ aɖe kuxe vevi aɖe siwo le fu ɖem na mi le míaƒe du aɖewo me la dzi. Ƒutsotsoa si tso atsiaƒu me la gblẽ ame geɖe ƒe agbe kple nunɔmesiwo dome. Ƒuveme tso ƒuveme va se ɖe aƒlawu. Esia wɔe be ame geɖe megakpɔ teƒe woanɔ o. Míele mɔ kpɔm be ŋgɔyiyi siwo ade tome le etoɖoƒe Afrika dukɔ siwo le ƒugonu ƒe ƒutatuwo me la akpɔ kuxi siawo gbɔ na mi. Gake míele edom ɖe dziɖuɖu gbɔ be wolé ŋku ɖe anyigbaxɔxɔ le atsiaƒua si ŋu le atsiaƒua dodo ƒe dɔwɔwɔ me be wònye akpoxɔnu si anɔ anyi ne míaƒe ameawo ɣeyiɣi didi aɖe. Kpe ɖe esia ŋu la, Akosofo dam ƒe tsi si woʋu va yi la na míaƒe agbenɔnɔ siwo nu asixɔxɔ le la dzi na mía nɔewo abe tenɔnɔ sesĩe ɖekawɔwɔ kple dada ƒe ɖe míaƒe dekɔnuwo dzi. Ele be míatsi tre ɖe agbenɔnɔ madzamedzi siwo di be